Om Swastiastu, Om Anubarah Kartowianto Wiswanta, Dumugi pikayon sane becik, rauh ring sekancan prajuru, idedane pemirsa sinarang sami, titiang kadek citra lestari, nyarengin pecatokan Nusa Bali, ring bulan bahasa Bali, sane kelau sarayang oleh SMA Negeri 1 Petamburan. Ri tepangane makin, titiang makta yang satu, sane mamurde, ni bawang teken ikesuna. Ada katuturan satu, anak makurna, ngelah kode pianak lo doang diri, ani kelihan madani bawang, ani jerikan madani kesuna. Ni kesuna ni, mula sayang angga besar teken meme bapane, asing-asing ane tagiu, tu tineloke. Tur, pisado ne sana misunang ni bawang, cek pragat guguna. Sangat pesan meme bebat-batan piana. Yening ni bawang meidi dihandeken memene. Pepesan dua remang. Marah-marah ni mah. Pepesan misi munyi jele. Japi gitu ni bawang nuloke nyusulang dewek teken meme bapane. Jauh teken adene nudoken ia mekenah malah. Dening gitu ia ingat nyama buku sepite. Sedak tidak anu. Memene mekiri luas kepekan. Laut kau kini kianak ni mekedadua. Cening bawang kesuna. Meme bakal luas kepekan. Nyana dunang nyan padine. Laut debu ajak dadu dadi yang bahas. Reh tu singlah bahas kan ya. Gitu omong memene. Disubani memene jalan kepekan. Laut kau kina adene teken bokne. Kesuna. Ni subetengah. Dong jalan dunang padine. Mesaut lantas kesuna. Reh. Tunang je malu. Nyana cang je ngetepin. Gitu abad nini kesuna. Dening gitu menyeneni kesuna. Ngenggalang ni bawang menek ke gelebege nunang padi. Disubani subetun padi ni. Kau kina lantas ni kesuna. Kesuna. Ni padi ni subebenden. Dong jalan je ketepin. Saut lantas ni kesuna. Ketepin je malu. Nyanan cang je ane nyemo. Tinda tulut. Kone padi ni subudah dibahas. Laut kau kina ni kesuna ben cepak. Nanging ikesuna masih ia tuaranya. Kerana di bawah anak mula peragat ngalah. Lantas pedidiannya ia lah pemulihan basne. Ditu lantas ni bawang ni mak gain pedidian. Tu sing barang ini tekeni kesuna. Kal ceritaya ni bawang subesut mentetangkit. Laut iya ngenggalangnya mak jun lakar ketukade. Lakar ngabiyeh sambil ngemanyus. Disubani ni bawang menjalan ketukade. Lantas ngenggalang ni kesuna. Nguap awak ne aji out ketunga. Nah, subuh koni gitu. Lantas teke memene uling pekan. Itu ia sadu. Meme. Imok. Dadi aing lenggek ne. Tusing nyak megarapan. Gegai ne. Beg manyus. Miwah meseh. Batas tunden ngabecaratan ke ketungan dogen. Ia tuarinya. Tinggalinnya tiang me. Cek bak misi or. Kanti kini tiang mak gaen. Gitu saut ne. Ni kesuna meorahan teken memene. Memene jok ngugu doge. Ka cerita yang makin ni bawang teke uling tukade. Ia mau berentengan ngabo pantingan sambil ngenyo ni ye. Ditulah tas itu dinge teken memene. Dong nyai bawang. Kini dogen bikas nyai ni. Ceprakat
ngersikin dewek doge. Singgati ibu mendalam adi. Tulen je kena hibane. Tusing je cara buron mekenah jelema. Ditulah tasnya bawang tiga. Aduh meme. Gitu ni bawang kerai-kerai. Meme ne cuk mungkinam nitik. Sambil langgeng sesambatan. Nyai bawang. Megedi boleh gini. Dei bermulai. Kai bemet makianak takkan ibu. Itulah tas ni bawang ngelengsik-sik kan. Udah meme. Apa paratit yang dari piana. Cek start peleh. Nah, yang kene sekali pengedeh meme. Tiang lakar menggede. Ditulah tas ni bawang menjelan ngentek di sisi nalase. Tepukina aja icrucuk kuning. Laut ia takon. Nyai bawang. Mudiang nyai ngeling. Ditulah tas ni bawang nuturang paindikan deweknya sedih. Icrucuk kuning medingehang satuan ni bawang. Nah, kidemang jematane. Gitu abadnya icrucuk kuning. Lantas cototin sirah. Baongnya, kupengnya, cerijene, sahane ane cototinan tu abek sukmas. Markedat ni bawang. Tinggalina awak ni buat misi emas. Ditulah tas ia kendal gati. Ngengalang ia mulai ke rumah dadong ne. Buin manis semangat. Tekenya kesunda ke rumah dadong ne. Lakar ni di api. Tinggalina ni bawang bak misi masak-masak. Ditu lantas ia nagi ngide. Nangis tusing banget. Cerita yang jani ni kesunda mulai ke rumah memenya. Lakar nuturang. Paindikan di bawang ngangon mas-masa. Ditulah tas iyo rena nadal. Me dadal je tiang kandi babak belum. Apang dia man mas. Gitu abadnya ni kesuna. Sesubahnya gitu ni kesuna menjalan ke tengah alase. Lakar nuturang pari laksana di bawah. Aja cucuk kuning. Cerita yang makin. Ni kesuna kacunduk ring cucuk kuning. Itulah tas ia mesadu. Meorahan ban ia dadale tekan memene. Lantas ni cucuk kuning makanya tur mesuara. Nah, ni reja jani nulungin. Kidemang malu matane. Laut cototin sirahne. Baongne. Cerijene. Kupingne. Sahane ane cototin itu. Abak pesulalipi. Lelintah. Miwah sekancan kumatap bumi tipe. Kadenange. Awak ni bahat misi emas. Itu nak kesuna kedai. Cuk tinggalin awak ni bak misi lelipi. Lelintah muah ane lelena. Ditu ia takut. Saking takut teh. Kanti gelalang geliling. Panti gange awak ni kanti babak belut. Nah. Gitu upah anaknya melaksana corah. Buka sesongane. Ala ulah, ala tinemu. Ayu kinardi, ayu pinardi. Ainggih asapunika. Satu ni bawang tekening kesuna. Piteket sani kapolehang ring satu piniki. Iraga dados jatme. Sani hidup di mercepada. Patut laksana yang dharma. Nyuciang tri kayu parisuda. Mepiteket sani becik. Ngeraos sani becik. Lan melaksana sani becik. Nah, asam punika satu titiang. Yening nenten iwang, titiang nunas gangrana sinampura. Titiang sinap anduk para mesanti. Om santi 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 om.